Kariboy Youth Federation RBYF Central Body haga katsal trik naiwing. Kelapun ke buram ya arpu prangut ke samla puli ke district ke bapas bahak examen secondary school living certificate SSLC but higher secondary school living certificate kata hak science, commerce but arts. Hakani ke program layadon lang uba Sostinus Sotun Menteri Kesorkar Jela kum ukongsan uba Bipul thank you Presiden Rangba ke RBYF ba Skembok lang Marba Education Secretary ke RBYF Sengkme uba Lyenda Nongshli Working President uba Augustine Sten Advisor Nador Kiwepan Kentup Ikiri Rangba bat kinong hikai Kinong keren ha kan ka jingalang kila ay ka jingero ya kan ka sinjam balashim da ka seng RBYF ban pen ko buram ki samla ki bawan shakman ha ka SSLC but HSSLC da ka ba ong baka ni ka longkum ka jing ay mensim bat penslur ban kintiw ya ka puli puthi omtang ha ka district Henry ha ka jelahi barok way nalor kata kila kinturu ya kini ki samla puli bagi day benang trishitom shushu Kenang bakin yo ban ket ya usok ka jing job haka jing im jongki. Pau ya ke jing play bi kantam haka deka sngi ketika subject matter balong relate bagi kena ki bala treshtom ki bala trainement haki jing play ke joki bila yo mentai ki jing penkop buram na kalian dari Youth Federation na sopan ai ke jiro eka ka jing play congratulations to the education cell akaba limba ka Sinjam kabambe pishwishim Manglo snem pi penkop purom Lingba ke education cell haka jingha haka jingke kle jong President Baramba bagi nongke kam juga central body haka ba pi penkop purom yaki kena school kadi ke jing penkop purom yaki kena ki bapas ba kalau kumshi benta haka ba mapi kum ki phul sama ki kena ki bala pas ba Ibalayo eki marks kebahe, kene kebenta keba kum ka encouragement lani kata kajing aimen sim na kalian ka Riboy Youth Federation na kebenta kuno ba penang la banang trestom ban trailer. Kanong kuno kakam kamre kakam kebesuk, but haka puli keputi haka juk kebenta. Keso mentepat iki kena pulih baru ba baru bor habangi dom dia kena kena gathau pilon kam ya ke jingtrei stop jumpi baru play un penjanai yang kata gathau ini yang kata jingtrei stop jumpi lada bangi kutno tang hati negative thoughts lani kita ki jing perkat Bombay lani ka jing tu mensim lagi perkat no tangi kata lagi don be tengah ka complain manoba oka education ka infrastructure kambiang lani kambiang ka complain yo bahar complain kita ki tang ki excuse kita tang ki jing aidau dan ha ka jing traditional barbo ki riusta ki riuprawi kimi lingba ke jing treshtom ke jungi pini kiri prau lang portei lang kalong haka ri ke jungi ba kidei ba treshtom ba ki ba trei bila ting shania haka jing treshtom ke jungi kumki na puli haka ba pin nangla banwara ay kanam kaburom ya kalung ya ke yin ke san ke jungi pila banwara ay kanam kaburom ya ke district ke jungi ki nongilam jo dari Riboy Federation ki bu ekelexni tanta ban penkupurom yapi ka bat ka phangpleng ga bagi kila shim kalong bagi jit lani ke sedek ya ki kena ki ba one haki top 10 lani 20 hakaba badai populi hakale ka district tekane ketika Sinjam kaba kum ka jingan sim kaba klan halo kada kata na kabata ikna puli jumi dekari Riboy district
Dari district kepala pembi Shibun Giri Prau tinggi kermen lima kecing tres tom kejumpi agama lima kecing tres minot kejumpi yang kecing pulih kejumpi ke pulih putih ketika la kelenti ke penangla ban benpa yang keporti inangla ban benpa yang ke imlang kesalam inangla ban benpa yang ke district kejungi di misalnya askem paling baga jung tres tom kejumpi insi baga district kejungi insayo yang kita di Riu Kau laling insi yang kita di pun sama di bapa saki kerang di bapa labalong kilaban clear ke UPSC kilaban clear yang ke LPSC kilaban clear kilaban ke doctors ke engineers bakunta kata kedai baru di kedai lingba kecil Krishna. Ina pekat IT SEM Amajapra kaba kadang daily vice president company keseng kaba kain nilai nak minta berketil yang boleh pergi apa ke distrik Kajuni. Bukan ni dia snow kajing syakan thok hani kinong susnong jogari boy kumki boy B. Baru lagi payo akabedi berkat boleh pergi apa ke distrik ni berkatan ni isni dan jur kata drop out kajing ino school lo juki kena. Kathong Kajuni kalau matang kumno begin ha ini kena jungi tang bikin kue ada proses. Kalau nyom sa matriculation. Pada season ba kino ikon di jungi ipendak yang kata matrik ke jungi ngai kalau ada sense of responsibilities. Kalau ada kata jingkit klik. Ya dia wasutu ya kuno mungkin bangun kuah susu bantiu salon pandawala dan dari proses. Dan ipe kino ikna school anda di poin kelas 10 kamu jemput kita sudah ciki bagi pulih kita kata mindset kejumpi bagi nakwa susu ban pulih shalom hari bagi sim bagi aku pendak ngiba ki yok mesin bagi nakwa ban pulih selalu setuai dui benda di basam shalom ngira hai tu itu Islam ban check out kita di drop out student Nilawaku, babun nak lagi kena school kino no, yang kecil pulih kecil. Hadi senong untuk dong, tak supaya kelas 5, tak supaya kelas 6, maximum ke drop out ni aku beri ke dalam tumaaf persen. Kasokan dia, kalau email, banai bam hadi school kena school. Namun pun kilongi, kimla banai bam, kumba bam ke school yang kena kejuki. Hadu kata kesukaan dia kalau pekan, but what apa kalau pekan bantan, dia kena berkinan poin jika school lembar dan apa air kasam kebangkit kesakan mintimil, ada kena lipat kadang kan drop out. Ngilakan kuliah dia, ngilakan research dia, harga beli berkini kamat balik ke kena school, kino lagi school untuk bilang poin harga kelas 5 dan kelas 6. Hanya bisa begini dia. Ni ini na lower primary kalau ni orang. Ini ada school government LP school. Kabasai balasang ni ada sokar. Bagus ni ada government LP school. Lahikai yang ni na school dah kata ke English khasi medium. Lahikai ni na school khasi medium halu class 5. Begini na sekolah negeri lepas kelas 5. Kiyong kinten yang ikut boleh hari kelas 6. Tapi hari kelas 6 kini itu na sekolah kin update pada sekolah upper primary school. Ni negeri Boy district ibun ki SSC school di bawah seng lembaga skim SSC yang upper primary funded by SSC. Habis ki boy pada kelas 6 kino hikai tentang upper primary pat kin hab hikai pat yaki dari kentin English medium. Kalau stop yung ni na school pasal kasih medium, kalau hikai yung ustin, kalau hikai yung ni ustin aja. Onda medium dis ke English medium subject hak kelas 3 kelas 4 ro agai government LP school. Hari ni uju untuk poin pada kelas 6.
shalom ketika itu lahirkan tin mangway. Dah nung kedong ngilap ba ubasok plus 6. Bunsit ilap ba ulah kata kajumu kalau kau makasan kanju kanjus na. Baru kanjus na ubasok plus 6 kalau tenong jumi. Dalam ribelas kabaynom kajumu kalau kanju kabaynom jumu pa. Lalu hasil yang upah jumu transportikan. Lalu belah ni nak sepuluh barang kanjus na. Kemudian hasil yang kaju kebuat kedor kata kebolong transportikan. Bacisin ba ulayo kabaynom kaju kumupa. Ni ba uang ngambil school shoot. Habang ngambil school shoot, ukpa bagai kami kita buat itu bahkan baru ni school. Ni pun lalu kaju kalagan. Om tak kabaynom. Jadi kunsen ni inong kendong. Ilong kami ilong pa kendong sa tangyay mo ni pun. Sisin mga iki may kusunga bayo baynom ng satspa. Kung mga bala ngayo satspa. Kani feel kakamlong attachment hayo tu. Kani mi kong na kakwa kuni kunjungan. Larami kunjungan kasi teori kelatan south ni. Kamu unyo ang kajapiga. Kakwa kuni kunjungan unong tukway sa kabisa. Hakti junga datlong na bernay dalam kasan sepatiga. Bagi nang laban betul ni kami jongi. Nang ni sakmat kajing ambasta jongi babi pun tangkeu. Ya kibila yoru ya kini ka office kumne ke manalong ibang iyo pelong ini singlang. Di lembar cintri barat ba jongi presiden jongi babi pun tangkeu lembat ni ka isi di berhoy kawe. Barang jupor kinang ni scam lu bagi nang laban betul kum kini kisah program nang ni sakmat ban kintiu ban ai dakus na me hi kikun samla ke pas ba ha kini khai ke dong jingi ya kijing kune kijongti. Kasih ngabiaf nadu ba home yang kan nadu aseng yang kan kasih di kijongka. Kaba kai magalakmi batla screen ha. Hamta magari ke khai ke dong jingi ke boy district. Kaba i ba ngiran duna kilat boleh putih ke jinang kistan. Nraya kajing LD jong kaseng kajungi. Ya kaba kinong ilam ki pamensyua nadu arajar pra. Bat hadu benda. Nila kenjo kanyo teri ki maumer. Ki bagi perlongkup kini gejai. Ai kusnam ye phi ki kun samla jong khai kedong kajungi. Mendau snem ngadap kanyo teri ki snem. Ya kaba ngala perlongkup ni kakup kajing ai kusnam ye phi ikon samla jong ini kathai kedong jongi bagi ngis kemru bagi na petulun na may sukmat lembaga jingis na jong ugay lembaga jing buku do jongu bagi ngis kemru ba ikon samla kibayo eka awal kibayo eka nam keburong na eka kusnam jongi ba kirang itri minot nang may sukmat yaga julong siman hag julong jingem bujumpi par khoi kwe lese hag jingem bujumpi tumba iway na isamla ba jungi ba sembok ngang marwa ila pasat ipi yaki sembok kentir kum kejing ai musim kum kejing appreciate mo ya kejing Kriston kejungpi kemenskam ba lembaga ni ke program ke ba lapelong lapeniat da kariway tradition mentasi kanlong kum kejing penkelmau ba penkelit penrem ni kesutia ipi ikon sama ba kumno nani smart pinyai Kriston ban tur nani ban ya lengba ki sinjam ki ba wit nani ki balwai hari jingin bujopi Bayo kalap tale
Bye.